Khurumjari. ISCOM discussion times mieng tabiri ba khwai khibik punam pu Ranjitkumar Laikhuram na taram na uksari ikai khumna buchari ngasi aikhoina thamjari ba topic asi nurses role to fight Omicron variant haibasini aduga ngasi topic asibu khanane na bagidam ta lengsin bi ba panelist na thoidok hendong na ikai khumna jaraba kai khumna jarabi koi mingwena panjarabada TH Nandarani Devi Registar Manipur Nursing Council Madam bu ISCOM times ki maike discussion times ki maike digi taram okchari ikai khumna buchari loina na koi TH Binodini Devi State Secretary TNAI Manipur State Branch koi Madam Binodini Devi usu ISCOM discussion times ki maike digi taram okchari ikai khumna buchari loina na Dr.N.Sanatomba Associate Professor Manipur University Oza Sanatomba busu ISCOM discussion times ki maike digi taram okchari ikai khumna buchari Hauzik si Manipur da ekoigi Omicron COVID third wave di lakpage iroinana mioi kaya nabagi changsi henkalakli asigumba tanja sida ekoigi ngasi thamjari ba topic siga mari lenana ihanan basi Madam Nandarani da laksage Registar Manipur Nursing Council hauzik Registar gi phampu birba Madam masi topic si karmaine yengbi bi ai hanba maktada Punamaku, aina thagapa pokjari, adi discussion hour sida kitang akoigi yamaru eba topic, adi role of the nurse, adi related to the Omicron, adi sigi matang sidaida. Adi huzik si akoi Manipur da natna India ki mafam ayamba da adi loinamak adi Omicron gi aki tubzunglaba punamak sina adi akoi loinama akoi ngasi kari oirakadagi hayeng kari oiraktragi haiba fibam da laire adi for example adi khudam oina hairabada akoi huzik nurse ki thabak tawriba nurse ki responsibility in the community as well as in the hospital adi section da laiba sida yamna adi nungai taba public ta oiro akoi loina makse akoi gi ithau se akoi kari tawgadage habese nursing profession puna mangna yamna khanaba mathau oirabani maramdi akoi nurse habese direct care giver ni hospital da oiro community da oiro sub center da oiro loina maksida akoina aduna asigumba Omicron hairiba akoi gi COVID-19 sidagi adi delta mathang lakpasina akoina adi according to the WHO gi matungina adi hairiba si akoigi COVID-19 dagi hena yamna adi amaga adi mi amadagi adi amada transfer tawbada yamna thuna adi naganba adi thuna adi transmission rate si yamna wang adi for example adi khudam oina hairabada hantak akoigi yamna adi Manipur gi oiba College of Nursing sida ahan bada angang adi marinai hairambadagi huzik angang 50 gi above akoi kainoda COVID care center da laiba su yawi adubu sab sabase moisi Omicron na naribra natraga COVID-19 na oiribra habisigi akoi confusion stage amada su lairiban aduna akoi gi nursing gi role se aduki matik chawkhre adi discussion sida akoi nursing gi oiba importance bibi rakpagi damakta discussion bu adi akoina sigi matang sida participate tariba punamaku aina ahaba badakta su hana hagasari sigi matang sida Thank you madam mathang si ekoi TNAI Manipur State Branch ki General Secretary da laksage Madam Binodini Devi da Madam dagi ekoina hozik khangjaningi si Manipur da ekoi Omicron su lakre first wave second wave su satkre da masidais da ngasi aikoina thamjariba topics da madam de hozik su ki rims ki nursing officer oina su laibiri bani the hospital ga yam nakna hospital gi duty to biri bani masida ngasi thamjariba topics siga mari leinana madam gi mot karmaina phongtopini thank you ngasi gi discussion hours bu yengiriba viewers sing amadi ISCOM gi expert oina election biriba madam amadi sar sing busu ikai kumna bagal oina na noluchari loina ngasi gi discussion hour sida puthokpira iba topic nurses role to fight the Omicron variant haibasi hojiki matam jida yamna sanaba aduga tangai phadana masigi
as a nurse ama oina lawriba role si kari kari no haibasi public ta mayam da koina masi khangan basi aduki matik mathau tabrana khanjai masi gi topic asi puthokpirapgi da makasu ISCOM bu hainingai leitana thagachari aduna akoi hojik mipung khuding magna akoi icham chamna leiriba praja sing dabu oiro aduga akoi gi health care workers sing da leibo oiro khuding maksina mipai daba pakhattaba amata leitre handa second wave si akoi laksan mangam grena nuai ruba adubu ikhang khangudana hauji anauba omicron jina muk santorak pagi adagi anauba positive masingi rate si handa hafta sinagi manungda jara jara day by day wangkhalakpa masina mipung khudimakta hena tension wangalakpa adagi leipaki oiba koi manipur ki oibada vote ki matang sida su vote ki mi punba masida kari tholakadege vote si loiraga kari oirakadege aibagi tension akoi gi yamna nunang bamasu pokpa tangai phadana tawdawa yadaba government gi oiba kaino su leiba election gi su leiba aduga akoi sina kaidawgadege praja singje kaidawgadege thoktabasu ngamdaba masi aduki matik akoi si mentally akoi sound oidaba oina leibase akoi khudingmangna omicron ji thengnaba sida nursing gi da natana akoi community da leiba akoi kaino sida leiba singna su role achauba role lama koi masen ji longminnaga masigumba omicron variant si thengnaba ngamgani haibasi yanan ba mutada ai thamjaningi aduga loina na as a nurse amoina akoina lawriba role si kari kari no hairagadi akoina masi category ahum thona khaidokpa yai yengjaba yai ihan hanbada omicron ji changaktanaba akoina thingba haibadi vaccination ji booster dose ji kapiraga changaktanaba naraktanaba thingnabagi ahanbagi kaino priority pibasi mamulani aduga suppose positive oiraga home isolation oiro hospital do oiro lerakpa kanda akoina as a nurse amoina makoida positive oiriba patient haiba tare ko masida akoina piriba care sida mabu thuna rehabilitation hanagi normal sadaron ama oina hankalangnaba positive oibasi negative ki changda halaknaba haksang kangkhatnaba akoi mangonda psychologically support pibiba adagi afaba chinjak chanaba karamba chinjak chagadage matam naina tumgadage karamba chinjak charagana masigumba ji lanthengnabada akoida haksang ji phagalanggani haibana chimba awareness piba yamna mathau taba masina akoi ngasimak discussion award puthopiri basida aina achuki matik nungaije harauje haibasi akoina khud sengna hamba adagidi akoigi social distance tauba adagi akoina sanitizer payu hairaga adai crowd control tau haibasi khaktana yaraktaba masi akoigi immune je kallagadi hairibasina karigumba kitang soigiba adagi leak oigiba adagi phangiba taragasu immune je kallagadi akoiji protect ngamdoriba loina na akoina booster dose akoi vaccination se proper vaccination je tawbiragadi masi control ngamgodoriba masi khudingmaksi akoina praja singsida akoina dugi matik as a nurse amoina khangan ba share tawbiba matau tai akoi leiba khudingmak singsina masigisi khabar da ade discussion award yam toina puthokpiba aduga kari tawi expert singji yam toina nutigi masigi matang sima matam mama lawbiraga masi mayam sida leptana khangan biba ama mathau tai akoina second wave su first wave su khangi hairaga su hoji phawbada akoi gi marak sida khangdaba gyan ta daba marakta adum yaudabadi nate akoina chatpada aduga akoina wari watai sanajabada adum thengnei masing ayambana budi akoi khangre hairababu hoji khangdaba su innocent loina leiribasu adum yaudaba nate akoi gi marakta aduna akoina masi khudingmaksi thengnabige haitaragadi akoi khudingmaksi gyan taminabasi mathau tai akoina gyan taminaba haibasida laikai dugi leadership adagi akoi club ki leiriba adagi imungi leader oiriba mama mapa oibasingna isa isuda adagi hojikti school kabagi kanosu leitrabanina school da oza singna masigi awareness piba masigi class lawibagi khudong chabasu akoi duki mati wale aduna yam noise madam akoi makha tabasidi akoi mathang sum laksage ahan bagi wena akoi ne madam na thambiri ba kharasi akoi miyam na khangjin miraga hauji akoi oza Sanatomba gi laktringai sida manipur government ki health
सर्विसेस की डायरेक्टर के राजोगा अखोइगा टेलीफोन की खुथांगदा उनरगा हौजिक ओइरिबो अखोइगी ओमिक्रॉन की सिचुएशन सिगी मतंगदा अखोइ ngakhtang khangminanabgi tanjamtang lojage हौजिक ओइरिबा ओमिक्रॉन की सिचुएशन से तमो कमाई तौबो सिनम द लेगिरा ओमिक्रॉन की सिचुएशन से ngasi magda कोई पॉजिटिव अहुम लाई अदुका यको पुलबोना कोई स्टेट कोना पॉजिटिव 30 सुरे अदुबु यको ना खाजु बति 3800 अमुक थागे अबि मनुदा 2800 अमुक लाई रिपोर्ट से अदो लाइव रिपोर्ट की कोना अयामना कोई अतोपा अल्फा बीटा डेल्टा प्लस अदगी ओमिक्रॉन के तंग होइबा और मथे के तोरिसी यकोना अयामना ओमिक्रॉन दम पेयन दौरदा यकोना तनोदे बितरी यकोना मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है मैनेजमेंट ये कोई इजाजी मतलब कि मुक्ताते मतलब कि तो वो होइना कोई ओमिक्रॉन दम यम देवरिन दम खलगा दम सफर मैनेजमेंट अदो ओमिक्रॉन का सही अटे धोरण डेल्टा वेरिएंट मैनेजमेंट की कमाना बनिना अदो मती ओमिक्रॉन की इवन जितना कमाई को देगा मती यामा लेगा ये सिम्टोमेटिक होगा या वो बनिना मती उसकी मक्का कोई पॉजिटिव हो नहीं है मती कमाई को देगा मोदी सिम्टोम याम के सुने किया अच्छा तो ना अम्मा जी पता है खादू मुनारी के ना सुनिए मुझे अबान दे ले जाओ अबान दे दिया अम्मा जी मता पता मुनारी के लिए होता है तो क्या अल्लाह ने कपूर तो होने पे अदिका मसाई दे क्या कहने दे कि नहीं जाओ कोई जी इतना ये भी हमें जाओ सही नहीं है कि मां जी मकान की लापनी मकान की अच्छा जाने तक इंडियाजी स्टेट अमती लापनी ये लोग ने स्टेट तुम तक बने रखा तक को जी मान कैसे को बताइए आप दूसरे कैसे को बताइए अपने जीवन की इज्जत का आप जीवन अभी तो कैसे मैंने सिम्टम को कौन तो लेके अथवा कोई की अहम सुबह अमजना कोई अखाना पड़ी तुकुन नोने की तुकुन तो लेगा अखाना पड़ी माँ की जो मकान लगी लापनी माँ जो सुम मकान लगी लापने ना तुम तेज तो हो बनी मक्का पसंद की नुआ किया ना अभी ना खुद तो बुझना कर मैं तो जना उम्मीद कैसी जान ला कोई ना या माँ ये न लेगा अभी कि तुम ये तो हो गया हम आते नहीं अभी का वो जी नहीं वो आइसोलेशन तो बुझ लो तो लाई हम तो वो आइसोलेशन था अभी का मसले का ऐसे ना मसला आज का पत्रम तो कनो से मी 42 मक्सी लोइना कोई होम आइसोलेशन लोइना लेजिबगी वापम ला ताऊ कमाइना अरे ये 42 मक्सी फंगी बा हम से अभी का 42 मक्सी ये कोना 42 मक्सी ये कोना आम बहुत खाना बजा इन मक्सी तो है हाथी आम ये कोना जिन से कमी अभी अभी सुबह लाइब्रेरी अमर से कोई जिन से कमी अभी सुबह लाइब्रेरी की इन्हें जामा तो कोई पॉलिसी जिन से कमी मोरी कंसेप्ट ni ahim amadi kodika ko he kami ado apai de ma sele sende dum de jaay ayati kodika jabrina मैं जो सिस्टम नंबर उनका करीबन एक प्रोजेक्ट के जरिए वाले हो उनको से अदना आया मन हम असले संदर्भ की पता है बाकी इंडिया में कम कुछ होता है वो असले वो इन करेगा बहुत से हम असले की माजी हम असले की फैसिलिटीज दे रहे थे हम असले से पिछले भी आएगा अदना मतलब जो जानते हैं हम असले की मिलिट्री नहीं खत्म अदना कभी नहीं रहेगा मां से गुस्सा आ रहा अदना Saya terima mengenai simptom lakna, korban bawatna, adi oksigen situation ke taatna, adi respiratory respiratory function khabab naatna, adi makaji ajjan yamandra, छोटे कतरा का बाजी अमती आएगी। फिर हम समझे हम ये टेंशन तो है नहीं, तो मुझको याद जब अदी हमें को सीधी अदी ओमिक्रॉन नतना लेकिन अंदर अजून मैं अदी देखो अदी आया मतलब ओमिक्रॉन ये ना तुम लोग गए अदी अब किसी बात की ओमिक्रॉन ये ना ये लोग या होती नाल बजी है अभी साइकिल में वो करना ओमिक्रॉन की हमने काफी कर रहे हम जाऊंगा ये समझ की इंफेक्शन से ये हमें ये नहीं मुझे पता है हम आप है अगर हम इस कदम तो अब अगला
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯖꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯥ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯦꯕ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯋꯦꯕꯇ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯔꯨꯝꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯔꯨꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯥꯗ ꯄꯨꯜꯂꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ bathroom ꯂꯦꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯃꯒꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯒ ꯄꯨꯜꯂꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯦꯅꯤꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯆꯥꯝꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯇꯣꯛꯄ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯁꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯔꯨꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯔꯨꯝ ꯊꯣꯡ ꯐꯖꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯕꯥꯊꯔꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯕꯥꯊꯔꯨꯝ ꯄꯨꯟꯕꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯏꯟꯐꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯍꯣꯁꯇꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯃꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤꯅꯣ ꯐ꯭ꯌꯨꯃꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯃꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐ꯭ꯌꯨꯃꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯅ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖꯥ ꯖꯦꯟꯇꯜ ꯃꯤꯇꯜ ꯈꯔꯥꯎꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ alcohol hand sanitizer spray alcohol ꯌꯥꯎꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦ ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯉꯝꯃꯒꯅ ꯐ꯭ꯌꯨꯃꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯩꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯀꯣꯝꯒꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯑꯥꯏꯁꯀꯣꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯊꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯃꯥꯁꯁꯦ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯐꯕ ꯃꯥꯁ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯁ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯗꯕꯜ ꯃꯥꯁ ꯎꯞꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ N95 ꯎꯞꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ डबल मास्क की है सर्जिकल मास्क होगा अदगी कोई N95 होगा अमकतम की हो अदुगा फजन के पोते के मास्क के मास्क अदि नाकुलम दे निश्चित साथन हंदा अदुगा ममा तगिरा अदुगा डिस्टेंसिंग 6 फीट मिनिमम दा 6 फीट ना तगिरा लाखों में लगिरा अदुगा खुद पास है इन सैनिटाइजर है सैनिटाइजर का फायदा तो आप लोगों ने इसी में पता का होतीगा मतलब तगिरा कोई ग्रुप में भी तो बस हम पता हाथों की जगह में होगा कि मीटिंग में तो होता टारगेट है या कोई अपन स्टेट पे खरीदा ट्रांजिट एरिया जो संगीत दबा ये हम गमोडो करते को भी दबा मरम नहीं करना मतादे या फोकी दबा अंगरान जिंदगी डेस्टिनेशन पे जनते मिला दूसरी में से फटे तो जम भी बा आज गलियों की तत्व पर फटे कमीबा अदेगी मी खुद में पॉजिटिव मान खंडी हो अपना सीधा क्या दियो हजरत खंडी हो अदेगी हजना सफाई तो दियो निशाता भी रनो अदुगा यारी मासले थाबिरनो अद अकोमदा अन हजने अकोना वैक्सीनेशन जिम्मा कादर तो होतियो अदुगा अंतकी ओमिक्रॉन सिटी होम अट्रैक्शन या इफेक्टिव हो जे कोई पाने यानी मतलब कि मुक्त किसी खदमुक्ता होम अट्रैक्शन की फैसिलिटीज समावेशी होम अट्रैक्शन का फसल ले लियो या कोई ने दी बचा लाची मतलब ना मिलिटरी की खत्म नहीं लगे थे अद मिलिटरी मतलब जब केस को प्रोसेस नहीं आया अदुगा कभी वो होम अट्रैक्शन की फैसिलिटीज से जब ये कोई को विचार सेंटर का हम थैंक यू तामो सागते औजासनबा अखोई हौजिक अखोई हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर की वारोल हौजिक ओरिबा ओमिक्रॉन की फिबम अखोई कंडीशन सी अखोई थंबिग्रे औजासनतोमदा अखोइना लाक्सनिंगिबा पॉइंट सी ममांगी MNC ना हाइबी वाफम अदुगा TNAI की सेक्रेटरी ना हाइबी वाफम लोइनना हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर ना हाइबी वाफम ओजाना अखोई ताबिरे मसीगी मतुंग इना ngasiगी अखोई थमजरिबा टॉपिक नर्सेस रोल ऑफ nurses role to fight Omicron variant haiba ngasi ki topic siga sumari leinana akoi gi hauzik oirei ba phibam singsida nursing sigi akoi gi health care da hena yaifaba oinana ba adigi makhoi da akoi gi phongdok pa haidok pangamdaba kari leibadagino moisu anaba kaya thengnareibani hairiba first wave tasu second wave tasu duga third wave lakpas tasu adu wazagi miyeng da as academician kamaina thambi biayoja
sound chatre za tabiraba tar ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯅꯟꯗꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯕꯤꯅꯣꯗꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯀꯣꯛ ꯅꯣꯟꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯀꯣꯝꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯡꯀꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯟꯖꯤꯠꯄꯨꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯔꯥꯖꯨ ꯑꯩ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯅꯔꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯔꯁꯀꯤ ꯁꯤꯟꯐꯝꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯜꯐꯥ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯜꯐꯥ ꯚꯦꯔꯤꯌꯦꯟꯠ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯦꯜꯇꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯥꯃꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯇꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯂꯥꯁꯇ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯖꯔꯅꯤꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯃꯤꯀ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯏ नंबर 2 अनिसुबदा हारिबा ओमिक्रोन की मागी वेरिएंट से मसी बौकी अखोगी कोविड तकी लाप मतमदा मसी खुदिमक से थिंगननबगी दमकता अखोई प्रोटेक्शन तौनना बखोनबा अदुगा मसी अनाबसिंग लाइबा अनाबसिंग से सेवा तौबा अदुगा असी अना यावरप मतमदा असी अना सिंग सुसु कालगा सतबा अखोइना पाइदना मखोइना मदुगी अखोगी असी अना सिंग अदुगी मथौ मंगम लोइसनबे याननबगी अखोई मदु इमुंग मनुंगदा नत्रगना म्युनिसिपल काउंसिल दा सिनगिननबगी थबक असिसु मखोई ओइबा अदगी मुंग नाब फरब मतुंगदसु पोस्ट कोविड की मागी अवेयरनेस से करी सेक्शन थौरांग लौगदगे हाइबगी सिबौसे मसीसी हौजिकी याम पैंडेमिक लाइसेट अमा ओइना संदोराबा मतमसदगी हारिबा गसाई नर्सिंग असिगी मथौसे अदुकी मतिक मखोइगी फ्रंट लाइन वॉरियर हाइदना मखोइसे असंबा याम चाउबा लानमी अमनी डॉक्टर गुम्बा लैब सिंसिसु लानमीनी तौबदबु डॉक्टर गुम्बना लान की जनरल गुम्बो ओइना लैब अदुगा लान की जनरल नतब खोमी लानमी ओइना हक्तेनना लान फमदा खुलाई पाइरगा गसाई लान केनरिबदुदी नर्सिंग असिनी हाइनिंग अदु अखोइनी येबदी नर्सिंग असे नर्स ओइना खंगे कोपसे अखोइ मोइना तौरिसे एज अ मदर ममा मनेब नर्स इमुंग मनुंगी चाइसांग जांग थोंदबा यादे इमुंग मनुंगी अखोइगी ममा मपा अहलमन मनेबो मकुबोक सेवा तौदबा यादे अदगी नेक्स्ट मथकदा मा नर्सिंग असे चाइल्ड बियरर नेबा अंगांग उइबा अंगांग योखदोरिने मोइसे मस्तेबा नर्सिंग से अदुगी मसासिंग दो तौबताई मसासिंग दु अनाये कोइगी मतम की होइबा लोक लाई हो देखिए तुमान मखल की अंगाम सिंह की ग्रोथ लाख मतम थोड़ा लाइना सिंह से मसी बकी मुसु हारिबा नर्सिंग से हमको सु कइदवी हाबा मतम दा मोइ से मसाई वाइट मनेबा नुपी ने युबू रेबी अमस ओइबा युबू रेबी ओइतारगदी मपुर रेबी मागे अपाम बने करिनो मपुर रेबी जका मतुमिना मपुर रेबी एडवाइस सु ऑर्डर मतुमिना सत्पसु मकोइसु लाइफ पदरी मसीसु अदगी मसु मोइ से केयर गिवर मनेबा केयर गिवर मयाम की सोसाइटी की अदगी सिगी मयाम से मसी मयाम सी कोई रोल से लौरगा Anggan sunbi lupi sisina kutta koi injection pairaga masida ekoi lantai maragani haidana ekoi lapu matam sida kai dokeda moji tolo 70 kari ki matang lapu matam da madudai da sarkarna masagi moji front line warrior ni haidana tiki bijir bahidari tiki bijiraga masagi moji pe matam chana ekoi implement tau da masiku masing su hek thok da nateba adagi staff ki masing wanpa adagi staff sing sida thaja laga moji contract basis da nikangde amadi kangde nasagi thaja laga loin ma repeat taugraga amuk kanadre noji company haidana janung chingai na which nasagi minung sigoloina na noise ekoi noji tawiman siktamata ai ekoi leina asina serut tawi Manipur niya na serut tawi aduna nakoi hujik sekitan sarkar ki fund se budget se lai tamra mo ka covid ki kitan ekoi ki handarak ko sidai na koi se kitan yum da potharaga laisi aduga mathanda mo ekoi season na ba haibna simba natragana moi se nasagi amuk tokpa amuk kita tabak tawba marakasna nasai rigi da moi tabak kudimak tawdra covid ki damta koi ki
Omicron gumba kay gumba laga wave ama so wave ma laga da ay koy niyam ni sewa tawgi ko atay matam da koy duty ta tawro isa ki thawm ta tawdana sen thokpa ya ba income generate tawbi ya ba thabak mat tawdana sarkar na harak pa engagement work year ko ngai ran le gi ko na ngai le si ya su ti asila maram maduna koy gi pandemic matam masidi koy long term vision na na mo gi su kari tawbi ya ba ge mo gi mafam ma kamaina sai basic pe da ko su piraga mo se koy gi niyam ki sewa tawri si gi recognition na mo gi life ki certainty question agi sustain dong na bagi sustainability ki question na da amaga koy na policy ma semi ba zuma taw tare ba aduga koy oza Ranjit koy gi covid ki ho ko matam da koy thukri duli kamaina nursing ase masi sina masai lekai da covid pusala kadure haidna discrimination marginalized of ba lekai da sambi agi kaida mayam chandana lekai da kupchan bi ba sigo pa makal ki social ko gi stigma samaj gi ba sai fu psychological pressure mental pressure se masi ko thenari leba aduga ni na prepodo na taba masama tong su makoi su nursing kasi su ni na makoi su ki ba covid se moi di line na tiba moi covid ki omicron ki moi da su laina su salak kadra masama su se ko ba masa se ba ko ba ki kan dokta na laikai da masu mai mu manu da su sandu da hai bu ki wakala se maramatu da pp kit personal protection equipment sin che patik chana marakai na makoi gi da mu ti ba dokta ba asigo basi na se fam da ba su da ba wat pagi madu mo basa mai se madu problem se makoi da nangon lui da bani hauji lai ba wa masida omicron ki masing tam na race of labor masing calculation sida da ekoi nursing se masi se ekoi sida attention pira sarkar liga na miyam na ekoi ki tungan ba civil society organization lai da sina he na hana piram ba adu ba makoi attention sida bi he na kare na makoi bu support ko ba ekoi ki ko nursing sina nara di kana na makoi seba ta uni seba ni mo ta bi miyam ni seba ki da not only because I did Omicron di patient to come to the team ko se ba karo to je atopa makal gi normal disease normal patient pa ba la itin ju makoy ka tho sang jar ko ti hari basi kasi multi faceted ko na multi duty multi task pa ba makoy pa tho ri chi da ko na mayam na cooperation pi ba aduli makoy encourage daw ba si nurse da kana ba miyoy mathong maram khang da miyoy krana nursing ho ba gi teacher dem sing na ba adum ba su yaw da ba society is da asigo basi kasi ay ko thadu ga punna ko nursing kasi omicron di hauji Manipur da maro especially Manipur gi lai si da nursing program si makoy si ko na Devi ni lai ni na lat ya ba makoy di program jela si ko encourage da ba ako na magda kanta people ngamde adugo moral support and nasagi respect sa pipira ka makoy na lambi da sa patumoy po respect da wala kay na patumoy po respect da ba adu mana narabog di nursing kasi suy da nandom like poti mo da omicron na talaga any kind of delta variant po ano so narako matanda like kay hutsan laga makoy bumatin pandi bagi wakal la siya like talaga di akoy di kunaya sa dasi ko makoy di pandemic ako matanda akoy awabot da kami akoy di mindset siya kitang generous na proud na akoy yin si hay wakal wala Yam ngai uza Sanatomba mathang si koi Madam Nandarani da laksage Registar Manipur Nursing Council Madam da koi na khangjaningi si hauji si institution sing si hangi bani haibadi Manipur gi nursing institution sing si hangi bani hauji run tawri bani moi thingjalo haibagi order laitri na khalli ada sigumba timing tanja sida koi gi students sing na bagi pausu lai bani ada Madam da gi koi na khangjaningi si Madam di MNC ki register su oibi bani na nursing council gi makha da school sing si su adum run tawbiri bani haibatai government ki site gi aduna asigumba phibam asida as a register अखोगी मैदाम की मखा लेरिबा इंस्टीट्यूशन सिंगसिदा अखोगी ओमिक्रॉन लाइबा नत्रगना स्टूडेंट्स सिंग नारक यावो मतमदा अखोगी प्रिवेंटिव मेजर सी मसी तौगदबनी डूज और डोंट डू सी करी करी इंस्ट्रक्शन तौबिखिबा एडवाइस तौबिखिबा लेरे हौजि फावदा अदुगा मफम मफम सिंगसिदा चटपीरगा स्पॉट अखोगी विजिट न सिंगबा चटपीरगा मसिगी प्रिकॉशन सी लौनना भवना मतमदा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हाइबदी प्रिंसिपल सिंगसिगा वजा सिंगदुगा टाइट अप तौरगा पाव फावना बिगी वाफम लेरबरा कमदौरेज अहानबा मक्तदा अखोइगी नर्सिंगी प्रोफेशन दा अदगी टॉपिक असिका मरी लेनाना वजा सनातोंबबु आइना अहानबा मक्तदा थैंक यू वजा सनातोंबा अदि नर्सिंगी ओइबा अखोइना थेंगनरिबा अदगी अवाना अखोइगी रेस्पोंसिबिलिटी अखोइगी इथिक्स अखोइगी लोइनमक से वजा सनातोंबना मयामना मयेक सेंगना अदि ताकुबिगी दमक्ता आइना अमुकसु हन्ना अखोइगी
Ibungo Ranjit amasung Oja Sanatomba adagi akoigi TNAI gi Secretary Binodini Bisu aina adi ikai khunaba amuka usare masigi matang sidaida adi akoina ai nursing register ama oina aina January gi tang 13 na akoi adi training masa ama ai hodok jakre adi in service training program ama institute singi wazang hakta adi aina program si tawjaki bani institute sing sigi waza kuntra si institute amamamdagi akoina mi ani laukhasare aduga aina training program sima akoigi Manipur Nursing Council da hodoksare adigi lakadoriba hayeng tang kuntare tagi amu akoigi community section da laiba adagi staff nurses female health supervisor adi loinama amu adi akoi 7 days ki program sima adi related to the COVID-19 and Omicron akoi ki ibema Binodini su yamna maroiba adi speaker amoina yawbirakani adubu hawjik phawbada adi akoina principal sing adagi for example nursing institute ki akoi ki college ki madam Lalini Balaga honda dum phawna jai kari akoi lokhatta yaba kari kamai tawsige adi chhatra jingse manasu director ga unaraga chhatra jingse adi covid care center da khara thangre adagi yum da home isolation tawba yabana khara tawgre adi simaina akoina by phone da adi akoina masdai da aina kitang adi isa adi nursing profession da lairaga su ahan ba makta da akoina appropriate COVID behavior habase akoigi waza moina nursing education da masigi takti ba tambi basima ya maruwe na ina khalle maduma kuna training piba matamda waza sing da su adum khazana akoigi tongan ba na adum pigre aduna akoina lairiba institute sing sida id akoina huji ado madam na muziki marak thana madam na takpiri bedu da hoigi nursing gi professional lairiba sing sta training superior na haire mamangi first wave second wave tasu laigiba matam da sungsoi soidana masigi preventive measure moina training ji soidana piram mane na khali hantak laiba thar wave this da hostel sing sta spare tor poi maram se masi kari no webi masi id angang sing se akoina id internship ni hairaga adi duty khara salhalure jenims da Dept community health center urban rural ta adi masu adi angang sing sina covid appropriate behavior si phajana maintain tawdabra ina adi akoi su adi waza singa adi adugumbadagi tholakpa yai ina adumaina khana jaibino sigi matang si madugi matang du lerak matam da khoigi as a register agoi hojik si tongan ba private school sing gi hoi nursing school sing nursing college sing lairi si su madam ga di tied up tawbiri bani masdi sida ngasai gi January gi 17 da tawkiba khoigi trainings na adum loisil lagadoira kuntare sida hena khare hena session ba thambi gadra khoigi waza sing sne satisfy oira kanda satra sing sida mairoi sing sida amuk moida mu instruction si tawbira kanda akan mami yang changa kanda masi fight tawbang ngomgadori bani nursing sna tawgadori ba magi thawdang sida masi kamaina tawbibe yabagi film like matangda ai principal kharaga paw phawnasare aduga moigi mawong hostel da laiba chhatra singsi mapan thoandaba covid appropriate behavior singse yamna phajana takiba tambiba sima aduga ai amukasu akoigi Binodini TNAI Secretary President Waza Tangbi adagi akoigi MNC ga member kharaga loinana adi karamba mawongda hostel singsida angang singse adi kamaina lairi kholi habagi akoigi inspection satnabagi akoi planning amasu adi program si semaga laijare aduna akoina adi athuba matamda adi nursing gi institute principal sing adagi loina maksida akoina karamba care lawgadage kamain tawgadage habigi matangda akoi khananaba adi thabakti lokhasari sigi yam thak noijei ja mathang si khoi TNAI gi state secretary da laksage mamang da khoi panelist we bikiba Oja Sanatomba thambikre role of the nurse ki matang da khoi miya mamoina praja moina nurse natabida khoi na nursing da uriba khoi na khanjari ba wakalon khoi phongdok pikre phongdok pibe laikre
TNAI Trained Nurses Association of India अखोई TNAI की Manipur State Branch न लाइब्रेरी nursing की याइफनबगी दमक्तनी nursing साखोरनबगी दमक्तनी मोइगी असोइबा अंगामबा यावरप मतमदा association न मोइना मसिगी थौदांग मसिगी लैंगाक्ता हाइबा ngambagi थौना सुमसोइ सोइदना लैगदोरिबनेना खल्ली मरम मदुना अखोइगी association न मोइना लाइब्रेरी बिनिना secretary सुप ओइबिरिबनिना अखोइगी मैदाम न थौ पुरिंगेगी मरकसिदा हौजिक हौजिक सी अखोइगी nursing college दा student सिंग नाबगी पाउ अखोइदा थेंगनजरे अखोइगी मसिगी list थागतप मतमदा यावरए अदुगा ngasi maksu leiriba phangjariba si 461 na positive oiraga aduga marina laikidabagi paw leire loina na mamang da director na phongok pigi ba wafam da akoi mi lising ohunga chanipan test over thaba matamda akoi result la ise hauju phawbada lising ani ga chanipan si result la e aduga akoi gi ahum mama nauna ngasi mak ahum mama tawre aduga omicron oirame aduga hauju na mu 42 ham mamang da na 42 leire leiriba report sing sigi matung ina haujuk oiraiba nursing college da chatharaiba akoigi yamthuna santorokpagi mawong aduga atai hospital sing da puriba nursing sida laina si santorokpagi adi moidasu narakpagi mawong pausi leiri maramaduna TNAI state secretary amoina TNAI na kari thodang lobi blere adu haujuk emergency da akoi visit chatpiraga akoigi moigi mari rinaba sing duga unabiraga pau pawdok piba amadi association amoina nurse ki damakta yaifanabagi damakta kari tawbi blere yamna nungaijaba masigi pakumji khumjingi mamangda ai wahi amani dang mamangi previous apegi 2020 dagi amtang ai ningsing mata akoi matam ji kitang lei select ra badana huji oiri ba pibam ji da yani thuna ai haijage point khapta da TNAI Manipur State Branch na akoi March ki 2020 ki March 28 tagi Manipur da laiba nursing ji ki matang da akoi training ji base by base pijak re masi director health na order tholaga TNAI dagi master trainer oina mi manga taruk yaujai masi master trainer sina mathang piraga lakpani till now akoi hojik pijari TNAI gi site dagi su adubu Manipur laiba nursing ji masing ji aduki matik yambani na chap manana simultaneously piba ngamjadaba adumadi leijai aduga ngasai gi akoi gi rims ki nursing college da su yaure medical directorate ki da su yaure habisi tajare information akoi phangjare adubu principal singjiga di wari sanare adu makoi director ga tied up taunaraga necessary action akoi gi proper treatment proper isolation akoi hojik matik chana taure habidi tajare madubu principal singjiga wari sanajabada makoinadi duty chatpa khaktagi hai masi akoi gi wakhanda masi duty khaktana tana moina tang mapan thokpa adai hojik si pot chei hostel da leiraga pot chei chelaga chaba adai pot kari gumba ma leining boda su chelaga chenba adu poraibo pot tu sanitize fazana tawbra tawdabra khangdaba adagi angang singjina lack of knowledge haiba tare ko omicron gi masi koina पाइरिबो पोतु मपानदगी लाकदु पाइरुगा माइद मिता नालुगदी हेक्ता पक्पा याबा हेक्ता पॉजिटिव ओइबा याबागी लैबसी मसिगी मतांगदा अखोइ खनजरे अदुबु हौजिक्सी अखोइना चलुबा मतमदा ओजासिंजिगा वारी सानाबदी फंगजरे अदुगा छात्रसिंगदि ऑलरेडी अखोइ मफम अखोइगी कोविड केयर सेंटर दा चटखिबा होम आइसोलेशन तौगिबसिना मखोइबु अममदो ओइना नत्रगा मोइबु उनरगा अखोइना अवेयरनेस पीबा नोइगी कंडीशन हाइबा अममदो पाउ फाउनबगी खुदोंचाबदी अखोइ TNAI की साइट की दी ngamdre aduga adu marak sida TNAI की SNA advisor leiri SNA advisor student की दमक कहीं तो बिदरा masamak su positive oire masi matang sida amtang haijage SNA की advisor si अखोइ medical directorate की nursing college की dagi oibani अखोइ SNA advisor si ma masamak su positive oire अखोइ Delhi की handak asoba 21-22 da conference sama taujai SNA Student Nurses Association of India ki masida masamak participant tau bangam gide masi akoi na TNAI akoi executive akoi president secretary akoi executive kharana represent tawga yaure ma masamak SNA advisor moina participate tau bangam gide due to the covid positive aduna masu nursing college dagi ni aduna akoi ji sumaina handak si yam thajadaba mongda second wave ta third wave ta di kharagadi phangi adu yam pak sanna phangaktraga handak phangakpasida akoiju angakpamadi pawi masi kadomdagi oigibano kadomdagi likno haibadi leakage amadi leire lack of knowledge haigadra akoigi proper akoigi kaino se
Hꯧzik miyamsina hangnaraiba wafamsi atai kemta nate miyamsina hangnaraisi nurse haibasi medical gi profession ama khakni tida tamibasi aduga chathariba ngasai mamangda habi ki badusu masi ka hakthengna samnagadoriba aduga laina asi ngakthokna bohonda matamda chawbu thawgang lagudoriba sisu nurse ne haiba wafamsu thamgrabani aduna atai general profession tambana taba nurse haiba sinfamsi tambibani na masi takpi tambiriba waja sing aduga principal sing aduga ngasai gi MNC gi lebiri staff sing TNAI sing sina akhoi gi preventive measures se hana na karada warasu gate ama hoba ma leise masi karom site gi ni na khanbi bi masi hospital da satpa masai sida angang sing sina moi marak sida anau fasya maruina handak sangakpa knowledge se tangna tawbada mo khoi da kitang experience wat hai tare ko koina masi wat pasidagi moina masi ga hek mathang mi ama thengnabadagi mathang jara sandokpa yaba anaba sandorapa anaba manina Makoi anauba sangakpa singsiga adagi ngasai hosana leibasiga moi pusanaba saisida kitang kainoma loose oigiba haitare masidagi oigibani haina khanjai aigi wakhanda adu director nadi huzik akoigi director nadi ngasai ngahaki mamang da haibi khibadu akoigi covid appropriate behavior si fazana guidelines si illagadi akoigi ngasi phawbada akoigi covid warrior oina thabak tawbiriba akoigi karain covid center sing se lariba staff sing si ayambana masi prevent tawrga laribani na haibagi paw laigre adu director nasu thambigrabani adaida institution sing sta asigumba se akoigi kitang advantage ohiningba yaba phibam du TNAI gi site gi makata na masi thokta ba measure madi lawba tangai phadaba leibra haibadu masi akoina hojik athuba matamda makoi kudingmakta class se lawbagi akoi TNAI dagi masa trainer leijari masina akoi service ta leiriba mayam tiju akoina piraga laksaba ngaktani atopa nati marakta doctor amani khaktani yauba ataidi akoi nursing expert sing dina piraga laksaba ngaktani akoi aduna masi athuba matamda akoi piraga ni lehori ba kangbu sida pina bonaragani adu already positive oigirba singidi makoida akoina counseling piba aduga moibu rehabilitation oina akoina moida support tawiba natragadi kan upai leitre akoigi moigi akoigi unabagi pudong jabase lappaga leigrabanina aduna hojik leiribasingidadi athubada hayengsimadi akoi 26 January oire aduga 27 sidagidi akoi masigiji makata na mo ko secretary dam taka kainom taka hangjauge madudi ahoi ngasai waja sa to mana habi gre khoi contractor nurse lobagi wafam leiri contractor nurse lorga ngasai gi covid fast wave loire haraga noigi extension matam loire na mo hek moi da thabak se tongning bagi wakal se amuk pungning handan bagi mowong ama leiba adagi muk second wave si muk noi second wave lai second wave kankhale noi lao na koksen biba adagi second wave si loigra kan da moi gi extension si matam chana tawi da ba adu moi gi thabak tawrami ba kangu si da moi da ninghan na wafam ama kare akoigi changjaliba si akoigi pandemic amani akoi lanfam ama gumbani warrior hairibani maram aduna TNAI si nursing is saukhatna na balairibani na asigumba area sida magi welfare si kamaina akoigi government ta laingakta hana mangjong na second wave loigiba matamdu da contractor logiba nursing sigi rims tabu ero state tabu ero masi contractor logiba nursing sigi yaifana bagi damakta moigi welfare da aduga moina thengna changjaliba khongjang du da moigi welfare da kari demand tawiba lere TNAI akoi aduki matik se thajagre madigi document akoi leijai adubu akoi personal loina honorable CM gasu unajare adagi akoigi deputy CM akoigi finance ki paibiba sigasu paisa gi matang da paisa tolop si kitang piba adagi sang naina pidaba wana su thabak ta honba tolop su pidaba piribu su kitang khak piba aduga taseng namakti masi matang si puthopiro pase ai hard and soul thagat pa phongdok sari akoina covid duty salam dai sida akoi isana aunna imun kangkhanna ba aigi khoigi khunsu khulai se inhalation tauna ba sana na bagi adagi samje ahing da halakpada chotori bani chot pasida dryer leiri ba extra khoi pesa cha chali si nurse kuding mangna tawbane ba aijing ningdam dai matamda sam jola khoi duty covid duty salu nagadi khoi irujada ba yade na isinga sabal lumda ba yade adagi akhoi inhalation tawi adi imun kangkhanna ba jinjak chai aina ngasai chabagi matang kanna palli se covid ki duty chat pa hai ba se hakchang kalan ragadi akoi chat pangam de
Haksang sondaragadi akoi ngamde dehydration tawi haksang weakness oi rei association namoina association namoina ngasai matam jiten jalakpanina association namoina hujiki akhoi contractor service toriba akhoi nursing adi makhata na sum lower pasu yari bani adama koi sigi service ki kaino sida kare security sida moigi covid chi adum makha sathar pasu yari bani ada laingakte specially che thabi babudi leiramani miyam khangna public ta news ta karida akhoi miyam khangna demand tobiba haibi gi wafam di leigrabra lay jagre masidi discussion award su hai jagre aduga masigi publish mayam tau jagre akoi taseng na haraga di paisa kano yamna pi da ba tau da basi matang da strike phau tau jagre ko adugu masi mayam na su khara su dum khangbi rangani TNAI se handak thabak tau da badi nate adugi mati akoi tau di tau jai adugu masi mayam na dum khangbi ri basini aduda akoi na hojik amu contract lorok pa hai basi yung unlucky ni adugo tolop si mamangi tolop di bong lay bagi akoi awaba lay ribani adu pi tolop si lay riba fibam sta tabi riga TNAI gi wafam sta tabi riga waza santo ba kamai thambi yam ten tak na matam sten thalak panina nursing welfare ki hojik nurses ki nursing sidi even am experience lay di doctor dai bu yena i moina kai matam da doctor nangam da je moi ngam ni aduna hojik lay riba nursing sidi nursing akoi gi covid ki first wave ta muksina ba amuk kauthokiba second wave ta usinaba sidi pauna barjaba si jail da thamaga jail manungdagi koigi 1891 Anglo Manipuri war la enang lan tawro thabgum baneba aduna kaido ke habida aduga khulai bomdier ju bibidaba khulai ju bibidaba adugumba ki am pathetic oiba situation amada ngasai nursing je tolop chu hengat paju matam jana chu hengat pite legiti moigi leiriba contractor lerising je do or die da ni moi tabak tor kodoi je moigi kitang da jo haigu mana da yomi dum niom chumna chang nai na bibiu adum po tu ju ta video to targeti pauna parjaba sigi mariba ki da bukta kathok pai pibam du deba aduna hauji adu warga de waza to ma hauji TNAI gi secretary na habi ki buafum du da secretary moina association moina nurse ki welfare gi damakta ai khoisi lambi sorok ta thoga agitation tawba taribra moi welfare gi damakta ai hen ba issue si Manipur issue si siosing CSO singina lawriba thawdang si jawsi loi ubiri bani adama says da hena kitang develop tawna ba kamaina thambe akoi sidi kai no abada masagi mathau da prat dedication tawgrabni na nurse da ki simbam da leiba imaging hai ge ina imaging asina kathokpagi wakhal da leigrabni na moi di strike to wi matam leite ba moi anabata sincerely work tawi moi dedication tawi madu da lukki bani na strike che oi dangai paraktra di tawra gadoi ni adui ju madu ki temper do khaji kharak ta lambi da sorok da strike koi na pungtau taw bise sumaina moi patience power se 90% patience power ne ba 11 hour da ni moi thola gadoi moi thola di koi gi line anaba sing je pungloi loi dorim ni aduna kai do ke hai matam da hai sida koi prime minister na hai koi gi kaino hai jan he jaha he hai ni ambada jan he jaha he health is wealth hai bani hakchang na de yetra ga di kuna mangami kolom na thang da gi na thoya ju kolom do pai ra ga I na bagi soi to na bagi officer tu na magi soi to na bagi hakchang do phat tar ga di yam phak tar ga na ra ga koi gi asi bagi phamung du da tum le ra ga karai da soi to dino maram tu na hakchang phawai ba se lan ni hakchang pharadi kuna mag jai vote da ngasai gi ahan mayam ma vulnerable oi ba ahan mayam ma SOP loina mak thugai ra ga madai ni group pulli som na kan na nurse mayam na madu gi doctor mayam na frontline warrior ne na SOP na aduna kai do wi hai matam da moi ju tholak ta ba ya di lambi da sat ya di line ti aduna oja madam Nandarani na sa hai bi gi ba ngasai hostel ki ngasai gi nursing hostel gi yankhai amu kari mu nare ka ai je masi kai no abda apumba wei mayam gi marakta pumdaba koi wei ma hapsan gi bida kayam kuina ma pumdana leidoino aduna lambi sorok tana koi chalaga loi thatu e aduga moi changa ko matam moi da khara koi na SOP phana maintain tawru amani dili ko ko ta aduna nurse na yam section daba nursing students in yam section dabai nate not only nursing council da natana kauda hero sembagi kauda central agriculture university da 107 pura tu tora tu mai lakpi duni sigu masi am lakani kari gi no abda board ni hair ga su board su tawda biya de tawda bu chai by chai SOP is nurse na SOP ngakadra ba doctor khatna SOP ngakadra ba nurse ni seva gi ni nurse na hairi di akoi ju ngakcha ge noi ngakpi hai bani praja myam gi anaba sing gi seva gi damta lai waja san ba marathana uzik matam si yamna tight oisalak pani na loisalak ta batam mikuk khar da ngasila bani na ngasai gi institution palakpa matam sida MU da su soidana khoi gi da hostel hang bani na MU gi su mahiroi si ama sandrok matam da jar sandok pa yabagi haibadi ngasai waja san tomna thambiri ba lambi sorok thing da bani na haiba wafum du da pusan jaraga ngasai gi student sing di kamada moi manga lebe yawi taruk lebe yawi tara lebe yawi situation dugi matung in room accommodation dugi
matung ina thamliribra dugi matung ina aduna laingakta asugma mayam singa se matang spread se yamna athubada tawrak tringai sida aikoina laingakta tahoningba yaba khoigi kitang suggestion oi yaba kari kari thambini yam ten takna line amani da thambiu number 1 ihanglan ba sigumba makhal ki gathering se masi yamna maximum akoi gi SOP ki matung ina ankhai dei timbia gi bot ki mapam da du hari je sumaina hostel da ju hari base masi tilhandaba aduga nursing council ki hostel da bu oiro natragana akoi gi institution ki academic council ki academic ki institution jing da oiro leiri basing asda masai gi SOP ma maintain to means kai noi bada 6 meter la pai je machin ji rotation by rotation manner of the phase manner of the class or physical class or adum bo mom to wiba strictly SOP je ngapa adum ngak na bu ki damakta sie da ain sem da ba sie da niom sem da ba abakta practical da field da wena sem bi ba sie da ibu je hakmalle aduna asigumba se hek ngak tungai di kai doge da aikoi nurse ki sinfam da laiba omicron ge asigumba tam thirba matam sida nurse ki sinfam da laiba sing si sudu hairi ba si mokoi su mi ni robot na te moi da su sum choi choi dana hairi ba se narak tana longnarak tana moi na ga tar ga di aikoi miyam gi damakta seba tawna na ba manipur gi maroina specially manipur gi ima oiba nursing ase jam dedicated oiba nursing ase masi hairi ba sing ase ma gi mokoi gi sinfam da gi awabam lakani maram aduna kai do tai institution laiba manipur university ki laiba tongan tongan ba makal ki laiba huji class 9 dagi class adum koi chathari higher class pause masi sing je SOP ngak pa yaraga di online ki ma gi distance education ki type to madudo inu chathaba adu adigi physical class to yaraga na masai SOP ma proper SOP je nurse ki institute nursing institute natraga doctors na nursing na ngak pa do nataba praja mayam da gidamakta seva laibani na praja mayam na ngak na ba bot ki mafam da su ngak na ba gidamakta strict oiba yamna practicable oiba way mada sarkar na thauda darga di khoigi hakchang phaba na da yek ta bai bisdei da politics karma politics dirty politics se masi sangsal laga politics ki tin na sik targa di ai khoigi nursing na kathu ibu je masi nung da ising chaiba haibo nung atek ko sambai do okay yam ngai je MNC kari thambini yam ten tak na miyam da khoigi kaino hujiki nurse ki roles ki mari lena na yam ten Sanjaning basi apagi Manipur Nursing Council gi side gi contract la di ba isa sing nursing se Manipur government na karigumba khara di to bham thoi haibagi wakham si adi akhoi TNAI Manipur state branch ka khusam naraga moi gi damakta akhoi kari to ba yai haibase makhoi regular ta hanbani khangde makhoi na ta phangjari ba hanta contract 31st December bhaugi Sidaita tha ani amasu adi pe phangri adagi mathangi 3 months extension tawre habisu adi yamna apikpa kainoda pe pibirapase ai on behalf of the Manipur Nursing Council gi Registar amoina yam thamoi songna nungai jade aduna sigi matungda di akhoi TNAI secretary president akhoi mayam nurse ki association mayam hauraga COVID warrior da wari ba isa singi da maktadi akhoi Manipur government da aidi Manipur nursing service ru nama sentok tana moi gi da makta ya khana ba taw ba haibase aigi yamna asengba wakulu TNAI masi akhoi gi madam Registar na su marik chumbo wafam thambikre aduga loina na on behalf of the TNAI Manipur State Branch ki makai dagi su masi gi akhoi gi discussion award sida tabiri ba akhoi gi honorable akhoi gi CM adagi akhoi gi honorable respected sir ma'am na tabidina akhoi gi COVID warrior sida awana adagi akhoi du daira thak tawjariba nursing profession da leijariba nursing sibu nungsibiduna akhoi gi regular tahan biba aduga tolo makta kitang pibiba waraga su sang naina phangan bidana akhoi gi welfare of the akhoi gi nursing se masibu apaba magi rom da progna ba ikai kunna bagal loina na dolu na hangachari aduga ngasi gi discussion award se tabi bagal loina na akhoi gi akhoi na wajari ba tawjari ba mayam se akhoi gi akhoi respected sir akhoi MUB sir Sanatomba na sumarik sumna panbikre akhoi madam na su panbikre masai sida akhoi na tawri bu khuding mak se mayam punamang na su leibiri ba praja punamang na su khangbiraga ubiraga akhoi bu masibu akhoi na tawjari ba thabak asida henna encourage thona hapidana lakaduriba OMICRON gi variant sida su lanthengna basida akhoi na second wave third wave first wave ta mai pangna chupchan bangam gi ba sumaina akhoi gi OMICRON gi
variant sibusu akoina mai pakna lanthengnabasida mai pakpa ngamanbiu haibasi sigi wahaise haijaraga matang aswaida ai loisinjagi Thagachari ngasigi ISCOM discussion times ki khanana nabagi damta thamjari ba topic nurses role to fight Omicron variant chaiba topic as the khanana nabagi damta lengsin biki ba panelists ahum TH Nandarani Devi Registar Manipur Nursing Council TS Binodini Devi State Secretary TNAI Manipur State Branch Nursing Officer RIMS loina Dr.N.Sanatomba Associate Professor Manipur University Manipur Department panelists ahum akpu ISCOM discussion times ki mai kai digi aroi boina among kan thagat sabai kai khumna buchari loina ngasigi ISCOM discussion times meng tabi Kwai Kibipun Kuzu, Ranjitkumar Laikhuram, the Arroy Boy, Ikai Kunam, the Tagat Savolina, Kanan Yatin Jeri, Kurum Jeri.